dalil bo'ladi. Shariat ne tekebirchilikten qaytaradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisinde aytganday, kimdin жүрөгүндө кичине чаңча tekebirchilik bolsa al 5ге кирбейт деген. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihi Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah tavhid kitabından sabaqta ulantабыз. Бүгүнкү бөлүмдө автор айтып жатат: "Бабут тасамми биqadil quda ve nahwihi." Бул бөлүмдө айтып жатат, казылардын казысы деген ушу сыяктуу аттар менен адам өзүнүн атоосу, жана бирөөлөрдү атоосу ошонун шариаттагы өкүмү кандай? Бул бөлүмдөр Аллах Таала менен болгон адеттен, Аллах Тааланы улуктоо иретинде. Мурунку бөлүмдө дагы өткөнбүз, кимде ким бир убакытты сөккөн болсо, Аллах Таалага ызаланыптыр, Аллах Таалага зыян жеткириптир деген мааниде. Эмне себептен? Анткени убакытты, заманды жаратуучу бул Аллах Таала деп. Бул бөлүмдөрдө дагы ошо Аллах Таалага тиешелүү болгон же болбосо Аллах Таала менен адеп бузуу болуп эсептелинген кээ бир аттар бар. Ошолор менен аталса кандай болот деген bölüm hükmü. Aytıp jatat fi sahihi an Abi Hurayra radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Sahih hadiste gelet Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet kılatat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunday dep aytdı. İnne ahna'a ismin indallahi raculun tesemma melikul emlak la malike illallah. Qala Sufyan mislu shahan shah. Ve fi rivayetin agyazu raculun alallahi yevmel kıyame ve akhbasuhu. Qavluhu ahna yani avda. Bul hadiste aytdı Peygamberimiz. Eң korulgan, jaman, tömen bolgan atlardan deydi. Allah Taala'nın aldığında en jaman bolgan atlardan ne? Bir adam özünü Malikil Emlak, padişalardın padişası dep atagan bolsa deydi. Allah'tan başka padişa yok deydi. Padişalardın padişası ne? Жалгыз Allah Taala. Oşon üçün padişalardın padişası dep atagan bolsa, oşo siyaktуу bul Allah'ın aldığında en tömen bolgan jaman atlardan dep aytты. Sufyan degen alma aytып atat. Ne şahan şah de bu Fars dilinde aytып atat. Al kanday dese şahan şah degen dagы oşo padişalardın padişası degen siyaktуу Fars dilinde oşunday dep aytышат dedi. Demek bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adam balası özünü Allah Taala'nın uluktagан siyaktуу kılıp ılıktap kötörmөлөөдөн же болбосо başka özünü bolбосодан başka adamlar anı uşunday kötörmөлөөсүдөн, adamdарды kötörmөлөөсүдөн kaytarıp atat. Alımlar aytышат. Bu iki türlü bolot. Eğer de Arap dilinde alif lam degen var da alif lam kiret. Misalsın Maliki yevmiddin. El Malik dese bolot, Malik dese bolot da. Elhamdu dese bolot, hamdu dep aytsa bolot. Elhamdu degende oşol alif lam koşulat sözgöçü. Oşol koşulganda iki maynede kelet. Birincisi bolsa lil cins deydi. Bardığını kamtıgan, bardık maynını kamtıgan. Misal için Elhamdülillahi Rabbil alemin dep aytabız da. Alamdardır Rabbisiga maqtoolor bolsun. Bul jerde alif lamdın manisi bardık maqtoolor жалгыз alamlar Rabbisi Allah'a bolsun dedi. Bunday çeksiz maqtoolor degen. Çünkü çeksiz bardık maqtoolor degendi kamtıydı. Oşo siyaktуу эле bul jerde dagы ayta turgan bolsa ушундай manide. Oşol siyaktуу эле biröөнү ayta turgan bolsa Malikul Emlak. Büyük mülktördün eesi dep, padişası dep ayta turgan bolsa bardık alamlardın padişası degen siyaktуу. Je bolboso Malikul Muluk, padişalardın padişası dep aytsa bir adamdı. Je özün oşontup atagan bolsa, ne bolot? Bul şariatта haram, tыюу салынган. Анткени бул Аллах Таалага тиешелүү. Бардык падишалардын үстүнөн падиша бул Аллах Таала. Бардык мүлктөргө ээ кылуучу бул жалгыз Аллах Таала. Ошол сыяктуу эле Кадил Куда дегенде алиф ламды бардык казылардын үстүнөн өкүмдар казы деп турган болсо, мындайча айтканда, казы дегенде шариатта сот деген, Oşo bar öküm çağırıcı. Oşo öküm çıkarıcıların üstünden ökümdar barından deyip turgan bolsa, bul ne şariatta haram bolat. Kadı el-Kuda degende alif lamda bardık kazılar degen bolsa. Bul ne şariatta tыюу salınat. Demek kandaydır bir mülktün, bardık mülktün eesi deyip turgan bolsa, padişalardan padişası deyip turgan bolsa, kazılardan kazısı deyip turgan bolsa, jalpı kazılardır, jalpı mülktördür, jalpı padişalarda ayta turgan bolsa, anda bul ne? Allah Taalaga has bolgon, Allah Taalaga gana tиешелүү болгон нерсени башка мактуктарга арнаган болобуздан бул шариатта тыюу салынган арам болуп эсептелет. Экинчиси болсо, экинчи маанisi, эгер де bir жердин, bir белгилүү эмелердин үстүнөн деп максат кылып аткан болсо, анда уруксат берилет. Мисалы үчүн Кыргызстандагы казылардын казысы. Kırgızstan'ın içindeki, bir өлкөлөрдүн içinde, uşu jerde padişaların üstünden deyip turgan bolsa, uşuların üstünden padişah deyip turgan bolsa, anda
уруксат берилет. Демек бул бөлүмдө эмне экен? Эки эмеге тиешелүү. Биринчиси арам болгон. Эгерде жалпы мүлктүн ээси, жалпы падышалардын үстүнөн падыша десе, жалпы казылардын кандай гана ушундай сөздөрдү айткан болсо, анда бул арам. Эгерде бир белгилүү жердин эмелерин айтып аткан болсо, анда арам эмес. Жана бул бөлүмдө эмне? Адам баласы өзүнү төмөн алуу керек экендигине, текебирчиликтен өзүнү сактоо керек экендигине далил болот. Шарият эмне? Текебирчиликтен кайтарат. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткандай, кимдин жүрөгүндө кичине чаңча текебирчилик болсо, ал бейишке кирбейт деген. Ошол сыяктуу адам өзүнө улуктаган, ыйыктаган ушул сыяктуу лакаптарга ыраазы болбош керек да, макул болбош керек. Анткени бул нерсе таухидке каршы келе турган иштерден. Ушуну менен бул бөлүм бүтөт. Бул бөлүм бир кыска эле бир темалар. Негизи мурунку бөлүмдөрдө дагы ушундай кыска Аллах таала менен болгон адептерди ар бирин өзүнчө тема кылып коюп кеткен. Андан кийинки бөлүмгө өтөбүз.